Hayırlı gün isenlerimiz, hürmetli tamaşaçılarımız, hem de indi KVN yaratışı tamaşaçılarımız, hem de indi can atarlarımız. Hürmetli konaklarımız, bilgenligi şeyinde bizning Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurg'aliyev Minnixanov tarafından 2001 yıl bizning milliy tillar ham indi xalqlar do'stligi yili deb e'lon etildi. Shuning uchun tag'in bir olqishlab olaylik. Şu farsatdan indi bizning rayonimizda birinchi topqir eksperimental bilan shunday formatda ko'rib turasiz, shoyarda biz ish degan Tatar KVN ligasining o'yini e'lon etildi. Ham indi bizning bu o'yinimizda 12 ovuldan KVN komandalari qatnashdi. Birinchi отборочный turda deb aytasiz keling, hamda bizning mana shu final o'yinina borisi 9 KVN komandasi chiqdi. Hozirda ruxsat etingiz, ularni sahna turina o'zlarini chaqirishga qaynar olqishlar ostida ega albatta. Hurmatli komandalar, hurmatli jonatarlarimiz, hurmatli tomoshabinimiz, hozir endi ruxsat etingiz, sizni bugungi o'yinlarimizning juri a'zolari bilan tanishtirib o'zirga. Butun Dunyo Tatar Kongressi yoshlar bilan ishlash komiteti yetakchisi, Butun Dunyo Tatar yoshlar forumi raisi Muslimova Linariya Radi qizi. Hozirdan qaytgan qonog'imiz Ilesi, a'zamiz bizning Tatariston Respublikasi Yoshlar ishi ministrligi territoriyalar bilan ishlash bo'lakchisi mudiri Sagitov Ilnur G'azilurova. Baltash rayon boshqarma komiteti yoshlar ham sport bo'lagi yetakchisi Zahidullin Rustam Rafisova. Baltash munisipal rayoni boshqarma komiteti Birdam Rossiya partiyasining jirli bo'lakchasi sarkatibi Xayrullin Ayrat Faruqova. Hamda edi Tamada showman, shoir G'aliyaskarov Rinat Anasova. Shulay endi maxsus zo'r qonog'imiz bizning sog'inib kutib olgan Baltash yerligida bik yosh kelmay bizning endi chaqirib qilib birinchi topqir qaytgan Ramil Agdiyev, Eyda Shoir Tatar KVN ligasi yetakchisi. Bizning sinsoy deb aytasiz kelaydi, albatta. Hurmatli juri a'zolari, sizning aytir so'zlaringiz bormi bizning endi KVN komandalarini boshlab jibara olgan, balki bir taqdimlaringiz bordir. Rahmat etingiz. Xayrli kishlar, hurmatli qatnashchilarimiz, biz shodmiz qavatdan sizning bilan uchrashuvimizda. Ham endi xayrli kishlar, hurmatli tomoshabinlar, jonatarlarimiz. Men endi sirazu deyirəm, rusçasizmi? Boshundan rahmat so'zi bilan boshlaysam kela. Mana bek motor etib aytib o'tdi bizning Ramil auditoriyasida. Narsaga birinchidan shundan da endi rayonimizda yot bir tug'il KVN harakati endi turli yillarda turli formatda o'tdi. Ammo lekin mana so'nggi yillarda Tatar Liga KVN ayda shoyart formatida o'tkazilgan shundaytigi qisqa oradagina privetствоda yo'q, bunda yo'q, muzikal ulushda komanda o'zining topqirlig'i shu belgilangan vaqtda chiqish yo'si. Ham endi mana bu format bizga ko'nglimizga yoqin keldi. Ham endi mana Rayon Rafisovich aytib o'tdi, eksperimental formada deb, shundan da endi komandalardan bek o'ng'ay shunday ta'sirlar ham endi ulardagi shu fikrni yetkazdilar. Shunga ko'ra misol uchun ayrim rahmat, ham endi rahmat. Mana bir necha yil ilk ular bizning rayon yig'ilma komandaning respublika ko'lam etabida kelganligini kutib yotmadilar. Specialistlarim rayonlarga, bizning Baltash rayonlarga tugul, umuman respublika bo'ylab barliq rayonlarga da jibarib, onda o'quvlar uyushtirdilar. Mana shulay yangi olimlarning birisi, shunga ko'ra misol uchun sizga rahmat. Ham endi shundan chiqqan yigitlarimiz bizning birinchisida mana Qunur yigitlari, irimshiklar, shoqtiqna obro'yli hükümdarlar ilgi yutib ko'rsatdilar u komandani, rayonning yuzuna qizillik keltirmadi. Bu yil endi sarımsaqlar shular nasha chiqish yasamlar. Albatta endi mana shu formatda ham endi shu bizning ustozlarimiz kelib o'rgatganining bir natijasidir deb aytasiz kelar. Hurmatli do'stlar, endi ruscha ul ne puh ne pera, tatarchasi jinga tugul yo momiqqa tugulmi? Bular shaytonlarmi deb qichqiradi deyishlar. Shaytonlar deb qichqiradi deyishlar, albatta. O'ngishlar sizga ham barazg'adag'im.
Hürmetli KVN komandalары һәм инде безнең жюри әгъзалары безнең бәян ишеп бирелә торганда безнең 2 смайлик белән бирелә торган шулай бит. Берсе инде ул безнең мотор итеп елмайган, менә шушындай смайлик һәм дә инде икенчесе моңсу смайлик. Ансы безнең стандарт инде әйдә шаяр KVN лигасыннан ялап алынган бәя дип әйтәсе килә һәм дә хөрмәтле KVN командалары. Безнең бүген 2 этаптан 2 турдан тора торган була уеныбыз. Беренчесе аның безнең приветствие булса, икенчесе инде аның безнең аңлатма конкурсы. Аңлатма конкурсы ул безнең нинди? Экранга сезнең һәрберегезгә бер кызык картинка бирелә торган була һәм дә инде шушы KVN шушы картинкабызга сездән берәр ниндидер кызыклы аңлатма көтәбез. Сезгә вакыт бирелә торган була 1 минут шушы уенга. Аңлашылдымы? Булды. Сездән инде озатып калабыз барыгыздан. Уңышлар сезгә, хөрмәтле командалар. Hürmetli janatlarımız, hürmetli tamaşaçılarımız, birinci bulup bizning Sosna avulundan sos.na degan KVN komandası o'zining chiqishi bilan boshlab jibara bugungi o'yinlarimizni. Komandalar siz hazırmı? Rahim etiniz. Davuşni aşağı kılmayıp koyarız. Günlerimizni görmeysiz, gafu ediniz. Sizden alkışlar yılmay uxam gülü. Bizden mezekler şayar uxam giyu. Salam baldaş. Sizden kaynar alkışlar aslında biz bizning çıkışımızı başlayız. Rahim etip tınglarız, kararız, koşabız. Eye. Birinci minyatürü Bauman uramında bulan hal. Rubin şampiyon, Rubin şampiyon, Rubin şampiyon, Rubin şampiyon. Anda jidemin Spartaş kile. Nişli? Ubuşarız mı? Hocalar. Ne? Sırkınma. Biz kayker. İki glamur kız klubka жиналар. Сирне, Сиренушка, сен что, уже клубқа әзірлендin? Сен безәнәсің, что ли? Көрмейсің, что ли? Безенем, конечно, клубқа барам бит. Ну, мен что, мен маймыл болып барам, что ли? Ну, Сиренушка, пожалуйста, мен де безәндірінді. Уф, инде. Әйде тезірек. О, демо-версия. Точно, демо-версия. Нормально. Все, әйде кеттік, маймыл. Тауып кітәклігінде болған хәл. Sen ok tavuk, min ok ateş. Koyan kilden bizning köteklikte. Kıran kukay. Salam көрші. Salam kurşu. Tak. Kilar bunda. Hey. Ол быть импортный әтеш. Başka komandalarının alıp barışçıları etmişlik göz aldına getiririz. Amerika restoranında bulan hal. Ofisyon. Göz aldına getirdiniz mi? Alaysa gösterip durmuyoruz. Tünle bilen polisiyaga bir yigit şaltırata. Alo polisiya, siz mi? Ey polisiya. Mında iki kız soğuşa kelip kino ayırığız ali. Narsa için soğuşalar? Benim için soğuşalar. Senin için soğuşkaş şap bitinde narsa başını katırasın bunda şaltıradım. Yok anın yemsiz işine bit. Яңа ел бәйрәменнән соң бер гаиләдә
Matırım, qarali, bu külmek mene kilişem iken. O meni semiz ko'rsatmay misin? Şunu dürüsün aytayım mı? Elbette indi. Aşılanmıysan mı? Yo'q, endi sen ancha boshlanding de. Men bizning Qrimga sayohatga deb yeyib borgan oqshani ishi bitirdim. Seni! Ish bilan qopqoytib bildi. Ko'rshi narsa bo'ldi. Nik mo'g'ayib o'tirasan? Ayda, o'tirar. Söyleyeyim. Yağıştım bit malay. İstemiyki bu yalgam. Seniki Shipuxalova. Hey, nişiysen? Yana qo'zg'aldim alla. Hey. Eski yangi yil qotiroq bo'lgan bo'g'ay. Telefon meni tanimaydi. Kelesi miniatürü bir şunday qiziq biz kuldik. Avulda bo'lgan hal. Ani, şaqliqli xabarim bor. Men uylanam. Oy ulam, o'ylab bitirdimmi sen aybetlab? Yani, ol ishmi, tortmi, gulat etmi, avsharga yot pishira, mina degan kishi. Mene malades ulam, men bu kunni ko'pmi kutdim. Ya ayting deydi hozir kim u? Ol Kurshavuldan Ivan. Eshigingda Ivan. Ne bo'ldi uras? Sen tatar topa olmadingmi Koronavirus orqasida kelib chiqqan anglashilmovchanlik. Matura. Ha? Men bugun vrachda bo'ldim. Mening test положительный. Ne hazır ikatna karantinda o'tiramiz endi? Ongra sariq, nindi ikatna? 9 oy dedi bit vrach. Narsaga men sariq? Ana, uramlashib qara. Anda uram to'la ongra sariq. Sosnadan baltaşqa düşəm, baltaşqa düşəm, baltaşqa düşəm. Çıp yaşasına min jitəm, min gilib jitəm, min gilib jitəm. Kaşıyırıp da akşa bitti, ey akşa bitti, ey akşa bitti. Kartadan soldırırğa hüp, min bankamatqa, banıqqa gittim. Su boyu şirat jiyilgan, şirat jiyilgan, şirat jiyilgan. Ondan tağın hal bolgan, niga bu kadar şirat jiyilgan. Bankamat yanında durabit bir sarı, bankamat yanında durabit bir sarı. Bankamat yanında durabit bir sarı, akşa saldıra ol. Onlara sarı, akşa saldıra olmayın. Onlara sarı. Bir kodamın şeyiydi. 895 26 Onlara sarı. 26 65 Şaldıra, siğin üstabız. Bravo. Bir alıp gide olmayın. Onlara sarı. Bir kodamın şeyiydi. Hazır ko'plar o'zlarining olganlardir. Aytaysan shu yillarni birgalab jırlaymiz. Baltaşıp yaşadığında, baltaşıp yaşadığında, baltaşıp yaşadığında, baltaşıp yaşadığında. Bankamatın yanında, bankamatın yanında, bankamatın yanında, bankamatın yanında. Baltaşıp yaşadığında, baltaşıp yaşadığında, Sarı. bankamatın yanında, bankamatın yanında. Bu gangster rap. Rahmat Bezor, sağ olsunlar.
Sosnadan Sosnuk'ta KVN komandası ekan. Oynar alkışlarınız için zor spasiba. Hürmetli jüri a'zalari, ko'rib turasiz, komandalar bu yo'li bek kuchli әзерленгәннәр, инде кимчелекләрне бетергәннәр. Һәм дә чакырып калабыз сосналарны кире безнең сәхнәбез түренә. Жюри a'zalari үзегезнең бәяләрегезне аларга күрсәтерсез дип ышанып калабыз инде дөрес итеп. Алты смайлик куелды. Бик зур рәхмәт. Һәм дә инде команданы без Затабыз сәхнә артына, ял итә торыгыз һәм дә инде икенче команданы чакырабыз сәхнәбезгә. Дырга авылыннан Дырга яшьләре КВН командасы. Бардаш! Каранышы да укыра кирәк. Команда Дырга яшьләре 99% хәзер. Бак егетләр өстен ишегеләр. Исәнмесез! Birinci kaplar, biz bu sahnede Düşündür akış babay Teşekkürler Mehmet'e Yarışında Arılar mısınız baltaşlar? Baltaş, selam Baltaş, умоешь Салам, Леже. Балтаси, здравствуйте. Иван, сен неше бұл ушундай серьезный? Балташ сахнасында бит повышение. Біздің ауылда татар, мари, крәшен, утмурт яшейбіз бірге. Дус сату ғұмырге. Әбиюлері? Күз алдыгызга китерегез, авылда булган хәл. Эх, яратам да инде шул гитарада уйнарга. Ләкин уйный гына белмим шул. Сез шәш алыргамы? Әйе. Утырыгыз. Так, сезнең шәшегезне ничегрәк алырга микән? Элонгрейны кышкылы булса әйбәт булар ия. Ну, бер карасам монда күп таласы да юк инде. Шынапмы? Шынлап, монда башны алмаштыра кирәк. Башны 44 яшьлек тракторист Элонгрей бушатты. Давай. Күз алдыгызга алыгыз, авылда булган хәл. Ярабый Ходаем тапмасалар гына ярар, ярабый Ходаем тапмасалар гына ярар. Оңгыраган бәлә бу. Вика, нишләп утырасың син монда? Әнә, кибеттә әҗәт дәфтәрен югалткан диләр. Шуны тапмасалар гына ярар дип утырам. Ничего себе! Yes! Гаиләдә күренеш. Йөрәгем сенче үләм ой Үлермен мисия, мисине үзем бәреп үтерәм. Бош мисен да менә Син дилердең мәллә, безнең 15 ел ипотека түлисе бар. Россельхозбанк. Ипотека для счастливых семей. Килен алып кайту. Әни, бу минем йөргән кызым. Көткән идем. Булачак киленең Алла бир сала теләсә. минем хатыным Наташа. Наташа? Здрасте. Замур покрасьте. Киләне монда. Уяңны сындырыйм. Бу хәлне әтием белсә, инфаркт, инсульт булып китәләр. Син шуны телисеңме? Әни, әйе, мише трённе тибсе, бәреп үтрәш мине. Җитешмиyor, үзүлә. Юк, әйтәм. Анатолий, Толик, ты где? Иди посмотри, кого твой придурок привел.
Сөйлеше тұрған поезд Қазақстаннан Киргизстанна тоқталыш жасап, Өзбекстанға бара екен. Қазақстаннан шыға. Қазақ. Киргизстаннан шыға. Қазақ-қырғыз. Өзбекстанға барып жете. Қазақ-қырғыз. Барып жете бүгін поезда. Сіздің Фирдус Тамаевны сахнада көргеніңіз бар. Фирдус Тамаев сахна артында. Қара! Басшымыз ма? Қазір 2 кіші отырада башлаймыз. Байқалып! Қалар мұнда ма? Балташ вперед! Qadrli dostlar, biz sizni bek нык yaratamiz. Hem sizga o'zimizning maharatimizni o'zimizcha elektrib yetkazamiz. Рахмет бек зор дұрғалар. Сізні қобаттан сәхна төріне шақырып қалабыз. Айдағызарлы, рахим етіңіз. Түдін. Жюри ағзалары, сіздің бейлеріңіз. Алты смайлик. Бек зор рахмет. Хамдайынды біздің аңлатма бар біраз әзгіне. Кішкене генә бір-екі ремейк сондай. Олдағы командаға айта алмадық. Мына рахмат, молодцы. Біздің енді теге олдан қорау туры деп айтабыз енді. Жеткерген тәнқидләріне истә тұтқансыз, үзгәрешләр көткәнсез, молодцы. Һәм уңышлар сезгә икенче турда. Рахмат. Рахмет бик зор. Ел ите торасыз КВН командасы дұрғалы. Һәм дә инде безнең киләсе булып Шубан авылыннан Алга исемле КВН командасы үз чыгышын күрсәтә. Рәхим итегез. Койдар ал. Кирәк булса 180 градуска борылабыз һәм Алга! Қараңыз әле bu ясиләгә, үзе шундый кичкенә, безне алга сөрмәкче була. Күрсәтәм мин сезгә кичкенәне. Менә күрерсез, ничек алга барачакбыз. Сез әзерме? Без әзер. Күз алдына китерегез гаиләдә булган хәл. Кем үйдә хуҗа? Абба күршем, нигә ирен кухня ортасында җәелеп ята? Ник? Хуҗа бит ул, каятли шунда ята. Малай әнисе белән сөйләшә. Әни, мин ничек дөньяга килдем? Улым, әтиең белән алдык стакан. Стаканга әтиең төкерде, мин төкердем. Стаканны төнгә тәрәзә төбенә куйдык. Иртә белән син баракка килгәнең. Икенче көнне мәктәптә. Язилә, төкерер стаканга. Нигә? Ну төкер инде. Нәрсә булды инде бу? Икенче көнне иртә белән. Әни, оныңны сытып үтер әле, малайга кул күтәрелмәй. Ата бөркет баласы белән ишеп бара. Әти, син кайчасың? Бар кит әле ул.
Әти сен қойышасың? Бар кетәлі дейім. Әтинде қойышасың дейім. Қызар анаша. О, аны сразу шулай деп болмайды міне. Ир белән хатын сөйләшә. Мен сен туң біле айттым ма? Иттең. Сапаге біле айттым ма? Иттең. Oysa mağını балалар бақшасынан өзіне алып қайтырсын. Нигә әле мин сиңа ни булган? Мен осы кейіп келдіре бір теп барым мені? Кибетте болған хәл. Сатучы апай, сіз миңа кеше сдачаны дөрес бирмәгәнсез. Ничек инде? Аны кеше үк килеп булмыймыни? Бүген соң бит инде. Ярар, алайса бу мәңлекне мин үземә калдырам. Тукта! Кичкенә чакта барыбыз да әкият тыңларга ярата, ләкин балаларның кай вакыт биргән сорауларына җавап та табып бетереп булмый. Яшәгән ди, булган ди бер әти. Аның булган ди 3 майы. Беренчесе шундый акыллы башлы икән. Икенчесе әзмәз генә шунда, һәм өченчесе шырнадан булган. Әни, ник аларның әтиләре артканмыни? Нигә шулай дисең? Ник аларның һаман начаррак булып барган соң? Ике бабай очраша. Нишек хәлләрең? Ой, нашар. Нәрсә булды? Кеше пульста булганым, давление 120-80, а пульс 60. Кит инде, шөп бит инде. Космонавтларның шикелле. Юк, сен аңламыйсың. Кеше шундый матур медсестра қолынан tuttu. Әмне давление һәм пульс күтәрелмәде даже. Паркта булган хәл. Стоять! Лежать! Ползи! Апай жаным, сезнең хәлегез начармы әллә? Мин монда этем белән шөгыльләнәйдем. Карыйм, сез шушасыз. Полициядә булган хәл. Ярдәм итегез. Кошелегымны урладылар. Бабушка, вы где живете? Поселокта улым. Тогда это не к нам. Идите в Пупу. Кая? Поселковый отдел полиции. Ярар улым. Водитель? Ярдәм итегез. Кошелегымны урладылар. А где украли? Вокзалда. Тогда это не к нам, идите в жопу. Кая? В железнодорожный отдел полиции. Уф, Аллам, каяңы нәсгә шундый исемләр табып бетерәләр. Арышымны уйнayım, КВН'да уйнayım. Beni olmasam da köşelerimle sınayım. Әйттем мин сезгә, алга алып барам дип. Сез ышанмаган буласыз. Сезне өстерәмәсәм, Язилә буламмы инде мин? Şoyarttık iş. Шубан иш. Алга иш. Эй, булдырдык иш. Эй, Ешо. Құрбаншы балалар, шулай ойында кері секіріп шығуызды күтіп қалабыз. Һәм да енді өзімізге бейәні күтіп қалабыз. Ол біздің смайлик. Тағын бір смайлик. 6 смайлик.
Рәхмәт биза. Берәү 1000 сум икән, 1000 сум. 1000 сум смайлик бар безнең һәм дә инде аңлатмасы. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә генә үзгәрешләр күп. Шуны гына әйтеп китәсе килә. Менә яңа шаярулар да керткәнсез. Әз генә эшләп бетерәсе калган һәм инде әлбәттә мин елмаеп куйган булсам, бик уста һәм яхшы чыгыш ясаган командалар янында ул гадел дә булмас иде. Ишәсезме? Шуңа күрә ашулар мишәгенә кабул итерсез һәм инде уңышлар сезгә. Миндән бер сүз бар. Менә теге атнаны караганда беренче турда дип әйтик, мин куйган идем махсус майлык. Шуннан да инде ул күреш белән бүгенге күренеш инде күпкә аерыла. Шуңа күрә мин куйдым инде бүген елмаю смайлыгы, потому что позитив чыгыш күпкә күренә. Шуңа күрә әзерләнгәнсез, молодцы. Ну, тагында дальше эшләргә кирәк. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Алга КВН командасына һәм дә инде Рамил өлгерде безнең. Да, Алга КВН командасы. Беренчедән бик сезнең исемегез ошый. Мин үзем Сарман районыннан Алга авылыннан шулай ук без сезнең белән авылдашлар. Просто по разным сторонам. Буларның колхоз исеме шундый, Алга. Бик әйбәт. Сез туган булып та чыкмыйсыз микән анда? Алга. Ансы да булырга мөмкин. Менә Рөстәм махсус смайлик куймаса, мин куяр идем. Шулай махсус смайл, чөнки сезнең соңгы номерыгыз, миниатюрагыз, ну аңлашыла инде. Ул әйбер турында түгел, ләкин ул әйбер турында яңгырады сүз. Андый сүзләр барыбер инде әзрәктәге безнең телевизионный формат. Без шунда барабыз бит инде. Ну, андай әйберләрне лучше кисеп атырга, күрсәтмәскә. Сез монда өйрәнәсез. Шуңа күрә анысы әйбәт, ну, матур итеп күрсәтәсез. Ләкин менә сез үзегез уйлап тапкан мәзәкләр бармы? Менә сезнең чыгышта булдымы берәр мәзәк? Менә сез үзегез аны уйлап таптыгыз, яздыгыз, куйдыгыз. Булдымы шундый берәр мәзәк? Тараканны? Кайсы ул? Стаканга әтисе төкерә, әнисе төкерә. Классташлар төкерә. Ярый. Бик шибәр команда сезне Казанда күрергә язсын. Һәм инде менә сезнең алдыгызда дагы Сосна һәм икенче команда Дырга авылы тоже красавцы. Ну, әйтеп булмады, ишетерләр. Бик шәп итеп бара. Әйдәгез дә алкышлар бирик. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Рамил. Алгалар сезне озатып калабыз һәм дә инде киләсе КВН командасын сәхнә түренә чакырабыз. Ул да булса безнең Норма авылыннан нормальный КВН командасы. Хәерле кичләр, дуслар. Сезнең каршыгызда Балтач районы Норма авыл җирлегеннән нормальная команда. Барыгызны да иске яңа еллар белән котлап үтәсебез килә. Һәм инде барыгыз белгәнегезчә, яңа еллар узгач, һәрвакытта үткән елларга һәм киләсе елларга нәтиҗә ясап үтәләр. Без дә читтә калмады, хөрмәтле дуслар. Узган елларга нәтиҗә ясап сезгә күрсәтергә булдык. Нормальная команда. Һәм без башлыйбыз! Инде Татарстан буенча узган елларда һәм киләсе елларга юлларны төзекләндерү һәм чокырларны ямау программасы үз юлын алды. Карап үтик әле Татарстан буенча чокырларны ничек ямыйлар икән. Әйдә Мишка, әйдә Мишка, кил әле, кил, 2021 ел синең елың бит, туктыгыз. Әйдә Мишка, молодец бит син. Әйдә тырышабыз, әйдә менә шунда вакыт менә. Әйдә. Аха. Ай, молодец Мишка. Әйдә киттек, әйдә. Тигізді. Бана айдатығы шықыр қайда кеттік. Қая кеттік енді. Мылсам екінші шықырға әрем болмасын.
Шулай ук ул безнең яңа программа ул һәйкәлләрне төзекләндерү һәм яңа һәйкәлләр булдыру программасы, хөрмәтле дуслар. Күз аллап үтик. Любой бер районда яңа һәйкәл ачылышы. Җәмәгать дуслар, өр-яңа һәйкәл ачабыз җәмәгать районыбызда. Муса Җәлилгә багышланган һәйкәл булыр бу. Хөкүмәттән 300 мең сум акча бирелде менә шушы һәйкәлгә. Арышың нурин ничә? 3 мең дип 3 мең. Колагына карт булган һәйкәле шукрак булган дигәндәй. Муса Җәлилгә өр-яңа һәйкәл менә шулай җәмәгать ачып җибәрәбез шушы көннәрдә. Никарона бро. Никарона бро. Точно Никарона бро. Не бро. Тоқтале навсё-таки. Аяк иләнемендә. Менә һә бөтен таләпләргә туры килә. Әле киләсе елга Алла бирсә бакимбардлар ябыштырабыз. Пушкин булып басып торырсың. Вот, Аяңны сындырый. Раушан, менә мондый трудовой масул белән үзең басып тор ике яраттан аңламы? Тукта, сөйләшәбез инде, сөйләшәбез. Бабракский. Безнең Норма җирлегендә өр-яңа балалар бакчасы салынды. Һәм берничә еллардан соң менә шушындый хәлдә булырга мөмкин. Сәмсез. Без килдек. Сәмсез, кая килдегез? Балалар бакчасына чират җитте. Әйдә, малаймы кызмы? Малай. Исем, фамилия? Гарифуллин Фәрит. Кая чакырыгыз әле? Мин килдем. Ничек килдегез? Әти әйтте. 18 яшың тулгач, я армияга барасың, я балалар бакчасына чиратың җитә диде. Мин балалар бакчасы сайлыйм. Ярар абый, языгыз, мин киттем үземә шкафчик сайлыйм әле. Тургай балалар бакчасы. 30 яшькә кадәр сезнең балагызны армия сафларына коткарабыз. Хөрмәтле дуслар, шушы пандемия аркасында врачларга да бик авыр туры килде. Күпләрен калага чакырып алу сәбәпле районнарда врачлар бик аз калды. Һәм инде аларга булышлыкка медицинский училищелардан, университетлардан студентларны ярдәмгә чакырдылар. Һәм бер операционныйда булган хәл. Gide. Abi narkoz işli başladı mı? İyi mi? Gitti Ravşan. Hala ansı işlemese bana bunu da ye. Bana hazır. Senin nişancı korusanı biz? İkinci kurus ne abi? Yarı normalde. Ha biz senin bilen Appendix. Yok, soğur şagına. Soğur şagına. Ой, soğur şagına. Слепайтиска булайсың. Soğur bitsin. Давай пысақны ал. Пысақны қашырмын, мен мында кешеде алмайым. Давай, кешеміз деймін. Тұр дейді. Кешерге яратам дейді. Қашпайын кешеміз. Мен мында кешеде. Қая кетті. Осқара. Алса кеслейміз ұскабы. Тұр. Мында. Ой, қайда бас. Кешеміз деймін. Кешеміз. Тағы келіп сәмағы енді. Bu studentlar bilen tağım moruk dolayındı. Hörmətli dostlar, sizin qarşınızda normal җирлегеннән нормальная команда иде. Әле бу беренче генә серия. Икенче серияны күрәсегез килсә, безгә лайк куегыз. Һәм без шаярдык! Команданы кабаттан сәхнәбезгә чакырабыз. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сезнең аңлатмаларыгызны көтеп киләбез. Бер генә искәртмә, бүген инде
Нұрма ауылының хоккей командасы біріншілігіне яулады Интеркубокта. Бәлки әлі біздің бұл командада бүгін біріншілігіне яуламас мейді деген тілекте қалабыз хамда сіздің бәйлеріңіз. Алты смайлик қойылды. Алты смайлик хамда енді бірер ремарк бар ма, жоқ па біздің? Ремарка. Аңлатма бірерінде тағдим. Рахмет бек зор. Ұзатып қалабыз біздің КВН командасы хамда. Келесі команда біздің сәхнәбізге шыға, ол да болса Бұрбаш ауылынан Бұрбаш колбасасы деп есімленген КВН командасы. Рахмет етіңіздер қыздар. Білесізді яратам, ұлығайлы жабағат мұды жалар қажалап бұлбай. Қайлы кеш құрбетлі болташылар, туғанлар, туға бұлбағанлар дегендей, соңғы арада бек яратып Бұрбаш колбасасын ола башладым. Шуға көре өздерін берге шақырып кетек әлі. Рахмет етіңіз. Қарбірсі біле танышып кетек жамаған. Бұсы капшыны колбаса ойрат. Бұсы вареный колбаса фәнзил. İndi burası halal kalbasa sünnetlerine kerim. Burası sünnet benim sosiskim güzel. Нәрсе barga edip durası kavuşadık bende. Burnum tirledi, burnumni jilladim. Ну что, Полташ, поколбасимся мы. Музыкаль номер. Күз алдына кетірген. Тальян мұңлана. Күз алдына кетірдіңіз ме? Рахмет. Тальян мұңланды. Bir adım yasaldı. Eğindi ikincisi bizge Ayrat Farukoviç Utmurtça birer yumor kırtırga kuşkan idi. Daniel, твой звездный час настал. Ойдор пиос, тая чаля кывыны. Чаля, пычканы мидоре табаншины зрете мана. Ayrat Farukoviç, bu sizin için burada. Eğindi bizge jingünde üst kolabızga alır için kızık minyatürler gerek. Yigitler. Gittik mi? Koşki! Hamide bugün final, beyrem, yaxşı kayıp, hem ziratta bulgan hal. Kafayı soğuk kaldı. Kimdi kümesiz? Балташ район департамент директоры, балалар хамершілер, спорт, туризм, культура, яшыгы министрі. Құқтайлы болту көлбей? Шігінді болмасын. Аны бүгін Үшебекті қызы, келе алмады заместителін жіберді. İyi. Hem de indi biz devam ederiz. Больницада bulgan hal. Турция! Турция! Сильник Турция! Врач Зихар! Тыңлазалы! Аппендиксіне точышлай алар мұн! Көз алдыңызға кетіріңіз, Балташта Зурзумпатида болған хәл. İlnaz, мен seni yaratам! İlnaz! Ой, Данил, sen меня шондай выручил. Мен senin должником. Ilnaz шондай пупсик.
Илсия Бадретдинова. Илсия Бадретдинова Сератта! Ярар. Әйінді біздің сыйныфта Гүлданияны егітлер де қызлар да күлләшіп қарилар иде, чөнки аның күкрәге де мыйығы да қалғандарныкынан біріншілеп үсе башлады. Көз алдығызға китерегіз. Базарда болған хәл. Балақайым, балақайым. Балағын свежий ма? Свежий, әбі, свежий. Әне қара, исән дәді. Әйттің сөз, исәнін мен де исәну. Қазір енді көз алдығызға кетірегіз. Ике көрші шырашқаш. Арсик. Сәлем көрші, сен өсіп песini ертәсің? Міне, бір күнді қараған ем, бәтті ұшқан екен Барсикка. Нишәтіп күнә қарамады. Вакуумлен де сортып қарадым. Яндырып та қарадым, силенка да сыртып қарадым. Жоқ енді, сығындағына қарағаш, имей болып шықты. Һәм инде безнең чыгыш ахырына якынлаша. Барыгыз да чыгыгыз әле монда. Юк инде, минем команда гына чыксын, сез түгел. Hürmetli tamaşaçı, sizin karşınızda Şüpya Aldı'nın türlü milletvekili çıkış yasadı. Udmurt, Mari, Tatar, Uruz. Eğer de sizge koyşanda bulsa, скучно bulup gitse, bizge kiligiz Şüpya'ga. Тут всем скучно. Sizin karşınızda komanda KVN Crash, Miti'de Siratışko. Рахмет Визор Краш КВН командасына һәм дә инде сезне кабат сәхнәгә чакырабыз. Жюри. Лар инде безнең бәяләп үтсәләр. Данил Шагарышко. 6 смайлы куелды безнең Краш КВН командасына һәм дә инде берәр комментарий юк микән безнең жюри әгъзаларына. Хөрмәтле дуслар, әфәрин дип әйтәсе килә. Шуннан да менә алдагы безнең редактор вакытында Тулысы белән Русия чыгыш ясаган команда инде алдагысыннан практически монда әзерләгән материал калмаган ягыдан эшләп чыккансыз кыска гына срок эчендә. Менә Рөстәм Рәсил бер генә әйтәсе килә, безнең монда урыстан бер Данил гына калды әлегә. Барлык телләрне дә кулландыгыз. Менә бер башка команда сүзен шәхсән әйтеп үтте бит. Әле шушы номер белән инде без телләр һәм халыклар дуслыгы елын ачык дип әйтәбез дип. Шуннан да менә бу чыгыштан соң бу сүзне әйтергә бәлки буладыр дагы инде. Молодцы, афәрин, рәхмәт. Җәйге кроссовкалардан йөрүче. Әйе, ул без. Безнең чыгыштан соңга сөт савымы бермә-бер арта. Әйе, ул без. Без көтүне түгел, көтү безне көтә. Әйе, ул без. Урыс кызлары белән йөреп, татар кызларына әйләнәбез. Әйдәгез егетләр, башлыйбыз. Хәзер авылыбызның иң оста КВНчыклары белән таныштырасым килә. Ләкин алар килә алмадылар. Шушы килгәннәре белән таныштырыйк. Командабызның иң чибәр егете. Ул кап-кара чәчләр, суп-суры күзләр, ягымлы карашлар. Ярый, минем белән таныштык. Бу Алмаз. Аның артыннан бик күп кызлар йөри. Чибәр булганга түгел, алардан эҗеткә акча ала да кайтармыйча йөри. Üçüncü егетебез Зөлфәт. Ул электрик. Аңа ничә яшь икәнен берәү дә белми. Син анча сукты дигән сорауга ул 220 вольт дип җавап бирә. Бу инде Газиз. Командабызның иң акыллы егете.
Күп білгенге түгел, керекмеген уақытта қысылырға яратқанға. Қазір миниатюрларға көшіп. Нияз, тоқталі сен уақытнан артырған тұң бе? Әйтем бейт, керекмеген уақытта қысылырға яратушы деп, шығыш ясарға 5 кіна минут берілгенін білмейдір ол. Таныштырмаған болса да, міне, біреу да сезмеген болар еді әлі. Но яра. Таныштырмыша болмас. Бұл уақыт ауылыбызны бір етсе де әттіл малайы. Өзіңіз білесіз, мұнды жерге ансыз келсек, ауылға кері қайтуы қатар. Білгеніңізше, бүгін Балташта КВН-нің финал ойынлары өтер. Шуңа, бүгін бізде қонақта Башқұртстанның һәм Татарстанның ат қазанған артисті Айдар Ғалимов. Сәміз Айдар абай, сәмсіз. Сойзамызам, сен қашан тұрайымын екеш? Айдар абай, біздің yoqlarda ишләп жүресіз? Яңайдан соң Салават Закишнің туған күні. Шундағы шашатаған қадат бар. Салаватның мәтүшкілі шәңін ішіп, мұнша кірәбіз. Екінші күнде мен Башқұртстанның Балташқа концертқа қайтырға дейін жием. Ләкин Салаватның мұншасы ислі болдым ұшында, мені тасиға тұтқан еді, Балташқа дейін жібергендер. Аларға да істеген болған ұшында, қойсы Балташ екен, айтмағындар. Бұна елімін сідан құрайын. Айдар абай, жыршы кішіге қойда жырласа да бары бір енді ол. Ғалғи, сәхне болсын да, бүгінгі кібік қол шабып тұрушы тамашашы болсын. Дұршайсың әнікеш. Райынығыз бай, Қарадуған халқы қонақшыл, қойсыған айға кірсәңді. Қызған табадан тәмінейсілер, үстел торызды. Біздің халыққа бейт, қошап тұрғаш, жар керек, келген, бір жылап та олайым. Қышыларға түрігіз, біз сеңерге келдігі бейт мұнында, журилер балны жәлләмігіз. Біз сеңерге келдігі бейт мұнында, журилер балны жәлләмігіз. Біз қара туғаннан, қызға табаран. Biz qara doğandan, kızga tabaran. Öten avlarda köşürüz, bizge dinleri yok şekilli. Qara doğanlar bek sirek, bizge bu jigo bek de kerek. Qara doğanlar bek sirek. Birgene, biz qara doğan, kızga tabaran. Biz qara doğandan, kızga tabaran. Rahmatınız ol. Айдар абай, шын көңілді, шын еректен, бек зор рахмат. Мұнда қар келгеш, сізні бұш қобыра жіберіп болмасын де, бізден кішкенегіне бөлек. Бұл бал, ләкин қара дуғандық түгіл, әзәй балы. Сөймен екеш, мұнда бет итағаттықшына отыра, сен нәрсе сөйлесің? Яры, Айдар абай, дамыр қат, шын көңілді, шын еректен, бек зор рахмат. Өзіңізге рахмат. Яры, командабыз білән таныштық. Эстрада артистін жырлаттық. Қазір миниатюраларға көшейік. Бірінші миниатюра Сабый бала бірінші тапқыр невропатологқа келгеш. Сәмсіз. Врач абыяна кешесе керек? Сәмсіз, отырайды. Ялы өскенім әйтәлі мәшінің неше тәпейі бар? Дүтәу. Ярый. Мәшінің неше көзі бар? Икеу. Бұлдырасың. Соңғы сұрауғағына жауап берейді. Мәшінің неше құйрығы бар? Әне, бұл дивананың мәші көрген yok бәлі. İkinci миниатюра, ғойледа болған хал.
Motorım. Mine bizning uylanganimizga endi 1 yil. Şu hürmetke birer soruq çalıp olmazmız miken? Munda soruqning nindi gaybi var? Munda bizni tanıştıran kişini şalırga kirek. Üçüncü minyatürümüz 2 kurşu uçraşqaç. Nihallerde kurşu? Yarı hallan. Nişli turmuş bara mı? İlanmadın mı hali? Yok, ilanmadım şol hali. Qara, xotin bulmagaç yaşawlar bigrakda ordur indi. Yok indi, sizlikler bulganda bul hali. Karaduğan oğlu yaşları, kollarında utlar oynata. Eşler miyem tabamız sahnelerde, ölü görebiz kömeyen oynarga. Bizim taraf tugul bir nigele, kileşek bizim kollarga. Yok kamını isim kızgın taba, şırlap durur biz olma yıllarda. Sizning oldinizda Qaraduğandan Qizg'an Topa KVN komandasıydı. İhtibarınız için büyük zo'r rahmat. Bizning chiqish shodimi? Shod indi! Rahmat bek zo'r yigitlar. Ko'rib turasiz endi Qizg'an Tobada qizdirdilar endi bizning tomoshachilarimizni, janotarlarni hamda endi sizni yigitlar qo'bat sahnamiz turine chaqiramiz. Hamda endi jurilardan beylarni kutib qolamiz. Rahmatli juri a'zolari. 6 smaylik bilan beylarlar bizning Qizg'an Tobalarni hamda endi birer so'z aytib ketmaysizmi jurilar? Albatta, mana hurmatli do'stlar, bek ko'p so'rov beradilar endi bizga tegi sportsmen, artist bo'la oladimi deb. Mana o'zlarining chiqishlari bilan endi mana xalqqa inandira oldilar. Qaraduğan jelligidan, Qaraduğan ovulundan yo'l tekkan stroyni bizning sportsmen yigitlarimiz. Ular endi buzdag'ina, sport zaldag'ina tugul, endi sahnada degan shoqtig'ina o'ng'ishli ham motor etib chiqish yasay oldilar. Albatta, oldagi chiqishlaridan shoqti ko'pay birlar o'zgartganlar. Yonga mazaklar üstəgənlər, şuna görə indi yigitlər tırışqanlığınız üçün sizə bir zo'r rahmat, malatsi. İndi bu yoluşmasam birdən-bir bizning yigitlərdən atılan komanda. Şundan dağın indi ol şuşu sastavda yigitlərlə qatnaşığı ayırma şourlardan birində də bölümün əməliyyə ilə uzğan шығыштан indi көпкө өзгерген, şundan dağın arasında dürüst айтам. Indi Тауышмай дәскелем, indi текстінде әйткенім самым поющая музыкальный команда деп. Но мында стаған пародияндаған, бұл башқа командада егой, шындан даған. Афарин, молодцы, қыздырдыңыз табаны. Рахмат бек зор. Қалған жюри ағзаларының айтыр сөздері жоқ ма? Рахмат Qaraduğan ауылына, Qizg'an Tobaға, hamda endi sizni uzatып қаламыз. Әліге біз сәхнәбізге йомғақлаушы команданы шақырамыз. Ол біздің Ненегер ауылынан исемсіз КВН командасы. With the mob, do Allah, check you and me, and do your job. Earth is the name, the wallet is the chain, turn up for the watch, best plain Jane, he's the guinea chain, rest in peace to my superior, Hermes, look up the village in Liberia, TMZ taking pictures, cause I'm a hysteria, mama see me all beat. Her vakittagıça ulem Xudayım. Hayırlı geçiyseniz hürmetli tamaşaçılar, muhterem jüri deb aytasam kela. Endi sizni salamli Nenegardan isimsiz komandası. Biz isimsiz tugul, bizning ismimiz isimsiz.